Kondisi kanongkram uba Lambor Malyang, ulaong baga Jingkhap ribon nakabentaki kampenroy hakasnong Madanriting, kandang bu nang nisyakmat, batkan omkut tang mentakasngi. Uba Lambor ulaot ribon mentaka hanyo terik nailur hajar pesaw, yaka Ying Skul Government Lower Primary School, Madanriting, hablok si kebalatay hakajingdot kebasaw pesaw lak. Kajingkhap ribon nang nisyakmat kanang bun, tang mentakasngi, nakabentaki kampenroy hakasnong, laong uba Lambor, habakren haganega program. Ulaong basyan ke Madanriting kekuak ban yok ban pentrikam yak NREGS nika skim bala shispa sngi bat kumjuk ki yang beduk. Uba Lambor ulaong bamenshwa usngojak buram hakapor badaya nya ketika jaka ban yo i yak skul ke bajar rathai daga tin sudah. Hendai menta ula sngophuk mat ban yo i yak yang ke babit dor. Ula ai buram yak Madanriting ke bala jua jeng kershan pura yo u haik election ki bala dep bat usngau kit ram bade ban siu ke liang yak ni ke chingle jong ki pat ba. Kabang hamsut na ko. Banyak tu yang di sini. Kalau sentimen tu nak kalau mengenai orang ni, ya ni. Balik ni ay, nitip kadang 2+5. Balik ni ay, ikuah berbinsuk ubi. Ikuah berbincang kadang. Ketika level berterlibat skul, dilakukan apa Jingkhap dari kita nak. Sahabat kami kebetulan bisa bisa berhebat. Bahkan ini ki regularly di skul di mana belum pun gile. Kapoi segi art crore, siteng dan light crore tinggal. Kalau tangi skul naik dan gile. Lagi so. Kapor siya sa poyang yabang nang yo siyo ano na ini simentoy. Pasay kasi Jingkhap ribon hapos na Madanriting kapakot kami kanganin lakot. Pasay tangbon ribon gimana nan bantap ang gusto ni hamtam andagdayo ego pada hagwidey pastang ya kabalas pasi. Kita dari mga kami nanti Bagi session pangaswa itu padang kedes ni dari Sombiang berkasian di Padang. Habis berkaji mang bisa mentar Madanriting. Sudah dari itu ibi panabnuno teruskan melayu dengan mati itu kembali juga di Padang juga kesian ali.